Ibihe byiza kuri mwese mudukurikira hano kuri AFRIMEDIA TV ku makuru agiye atandukanye tugenda tubagezaho. Mu makuru yacu tugiye kurebera ari kuvugwa mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye bya hano mu Rwanda, nk'uko iyi nkuru tuyikesha ikinyamakuru igihe.com. Perezida Kagame yazamuye mu ntera abapolisi basaga 4,000. Mbere yuko dukomeza n'iyi nkuru, reka tubahe ikaze. Perezida Kagame yazamuye mu ntera abapolisi basaga 4,000 muri polisi y'u Rwanda, barimo abofisiye bakuru, abato n'abapolisi basanzwe. Itangazo ryashyizwe hanze na polisi y'u Rwanda rigaragaza ko mu bazamuwe mu ntera harimo 2 bahawe ipeti rya Commission of Police, aribo Ferry Bahizi Rutagerura na Yahaya Mugabo Kamunuga. Bari basanganywe ipeti rya Assistant Commission of Police. Assistant Commission of Police Ferry Bahizi Rutagerura, umuyobozi mukuru ushinzwe ibikorwa by'abapolisi bari mu butumwa bw'umuryango w'abibumbye muri Sudani y'Epfo, naho Assistant Commission of Police Yahaya Mugabo Kamunuga yahoze ari umuyobozi mukuru w'ikipe ya Polisi FC. Hari 7 kandi bazamuwe mu ntera bahabwa ipeti rya Assistant Commission of Police bavuye ku ipeti rya CSP, aribo Francis Muheto uyobora polisi mu ntara y'Amajyaruguru, Augusta Karadupagaseto Mugasana, Silas Karekezi, Celeste Kazungu, Augustin Naganira na Jean Pierre Rutajoga. Abapolisi benshi bazamuwe n'abavuye ku ipeti rya Sergeant bajya kuri Senior Sergeant bangana n'607. Abapolisi 392 bahawe ipeti rya Chief Sergeant, naho 329 bahabwa irya Chief Inspector of Police. Muri rusange abofisiye bakuru n'abato muri polisi bazamuwe mu ntera ni 523, mu gihe abapolisi bato bazamuwe mu ntera ari 3,592. Mu yandi makuru, Minisitiri Ngabitsinze yitabiriye inama y'abaminisitiri b'umuryango wa Commonwealth. Minisitiri w'ubucuruzi n'inganda w'u Rwanda Dr Jean Chrysostome Ngabitsinze kuva ku itariki 5 Kamena 2023 ari i London mu Bwongereza, aho yitabiriye inama y'abaminisitiri bagize umuryango w'ibihugu bikoresha ururimi rw'icyongereza Commonwealth, akaba ari nawe wayiyoboye. Iyi nama kandi yanitabiriwe n'umunyabanga mukuru w'umuryango Madamu Patricia Scotland. Iyi nama iriga ku ngingo zitandukanye zibanda ku bucuruzi n'ishoramari hagati y'ibihugu b'inyamuryango, guteza imbere ikoranabuhanga ndetse n'ubukungu butangiza ibidukikije. Abaminisitiri kandi barebye hamwe intambwe imaze guterwa mu gushyira mu bikorwa ingamba zemerejwe mu nama y'abakuru b'ibihugu na za guverinoma bagize uyu muryango COGAM. Yateraniye i Kigali mu mwaka w'2022. Banarebye hamwe kandi uko buri gihugu mu bigize uyu muryango cyakungukira mu gukorana n'ibindi bihugu biwugize mu bucuruzi. Ibyavuye muri iyi nama yasojwe kuri uyu wa 6 Kamena 2023 bizaherwaho hategurwa gahunda izagenderwaho mu nama ya COGAM izaba mu mwaka utaha, mu mwaka
24 mu birwa bya Samoa. Umuryango wa Commonwealth ugizwe n'ibihugu 54 byigenga bihuriye ku rurimi rw'icyongereza. Kuri ubu Rwanda nirwo ruyoboye Commonwealth nyuma y'imyaka 13 rumaze ruyinjiyemo. Turabashimiye mwese mudukurikira hano kuri AFRIMEDIA TV. Kora subscribe maze tujye tubana amakuru agiye atandukanye tugenda tubagezaho. Turabakunda cyane, mukomeze kugira ibihe byiza. You